Aikari kuma wadi ya Mukothima thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nĩ maroria Minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki kũmahe ũgitĩri wa kũigana, makiuga ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri nĩ ciongererekete mwena ũyũ. Hii sisi tumekuwa na ghadhabu kubwa kwa sababu ya ulinzi ambao umetepetea katika area hii. So tunaambia Professor Kindiki ambaye ni waziri wetu hapa nyumbani na ni waziri wa Kenya nzima, angalie maneno ya askari ambao wameajiriwa kulinda area hii. Hapa hii matendo imetendekea ni kwako nyumbani. Wacha kuwa makini sana kuangalia wakubwa wa hii area wenye umepea jukumu ya kutulinda sisi. Wao wakiharakisha shaile kumetendeka tu jambo kama hili, wao wanakuja wanatutangulia, wanaokoa maneno kama ijaenda sana. Nĩ thutha wa mwĩrĩ wa mũndũrũme ũtoĩkaine kuonekana rũĩ-inĩ rwa Thanantu mathaa ma rũcinĩ, na kũrĩa Aikari maugĩte ona thengia wao gwĩta maabithaa a borithi gũka kuoya matigana gũka. Ni kama hivyo tunaraukia kwenda kwa mto kuchota maji, tukakuta kifo mwili kwa maji, lakini kunaonekana kwamba ni kama kwa sababu alikuwa amefua nguo zake na kaanika, ni kama alikuwa anaenda kuogelea tu kwa maji ile, sasa akaanguka ile kusilai. Huyo kijanangu Murethi aliuawa hapo na chuma ya kichwa, walikaa mpaka walikuja saa ile walitaka. Aikari aya rĩu nĩ morĩtie honge cia ũgitĩri mwena ũyũ kũmatungatĩra matekũmaĩrĩria na gwĩtĩkaga mbu yao na ihenya rĩrĩa marendekana nĩ mũingĩ, na nĩguo kũnina ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũyũ. Naomba tu kama North Tharaka, naomba sana kwa DCIO na OSPD, tafadhali aingilie kati, achanue wenye wafanyi kazi. Kama mtu afanyi kazi apelekwe North ni mahali kazi inafanyika. Sasa serikali na polisi kwa ufupi wao wajibikaji kwa wananchi, wasikuwe wajibikaji kwa wakati wanafanya mambo yao ya kistiri ya ndani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Marũbũ.